Ramazan ayının balдар faziletleri ayabay köp. Men bir ile hadis aytып bereyim sizlerge. Uzun hadis, uşul hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü Ramazandı bayandagan. Al hadis intip aytat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: Ya eyyuhan nas, qad adallakum şahrun azimun, şahrun mübarak. Ey adamlar, sizlerin üstüngörgө ulu ay keldi, berekeli ay keldi. Şahrun fihi leyletun hayrun min elfi şahr. Al ayda bir tün var, bir keçe var, al 1000 aydan жақшырақ. Ja'alallahu siyamahu fariza ve qiyamu leylihi tatavva. Allah Taala Ramazan ayının orozosunu farz kıldı. Tünümenen turgandı, tünümenen tur ibadat kılgandı, nafil ibadat kıldı. Oman kim al ayda bir жақсы işti kılsa, aga farzın soğu verilet. Kim farz amal atkarsa, aga 70 есе nafil farzın soğu verilet. Dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste bayandaydı. Hadisin ulandısında aytat: Huva şahrus sabr, o sabr savabuhul cenneh. Bul sabırduluktun ayı. Sabırduluktun akırgı natijası berile turgan belegi beyiş. Şahrul muasat, bul adamlardan köngülünü ala turgan ay. Şahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Al uşunday ay, al ayda musulmandın rızkısı kenen bolat. Ve men fattara fihi saiman kâne lehu. Kim al ayda bir adamdın oğuzuna çıkan bolsa, anın üçün oşol tutkan adamdın soğu verilet, jana günöleri keçirilet. Allah Taala günölerinin baharını keçirip sallat, dozoktan azat kılat deydi. Oşonda sahabalar aytat: Ya Resulallah, leyse kulluna yecidu ma, bizim barımız ele iftar kılganga kudretimiz jetpeyt degende Peygamberimiz aytat: uşul soğuktu kim bir uttam su berse, je bir uttam süt berse, oşogo da berem deydi. Alemi kim büröydü kursağının toygozup iftarlıkını bergen bolsa, anın üçün Allah Peygamberimiz aytat: men aldımdan havuzumdan su içet, havuz Kavsardan la yazmau ba'dahu hatta yedhulal cenneh. Beşikке kirgenge çeyin al hiç kaçan çankabayt. Huwa şahr awwaluhu rahma ve awsatuhu mağfira ve ahiruhu itqu minan nar. Al uşunday berekeli ay, başındagı 10 günü rahmat ayı, ortosu mağfiret ayı, ahırgısı dozoktan azatlanatkan ay deydi. Ve men haffefe fihi an mamlukihi gafarallahu lehu ve adkhalahul cenneh ve a'taqahu minan nar. Aw a'taqahu minan nar. Kim uşul ayda qolasıdagı iştegenlerine jengillik kılgan bolsa, Allah Taala anın günösünü keçiret, jana dozoktan azat kılat degen uzun hadis. Demek uşul hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının büyük bardık maksatlarını, faziletlerini bayandadı. Bu berekeli ay Allah subhanahu wa ta'ala şunda kılgan bu aydı. Başka uçurda berбеген nimetlerdi, ruhani nimet, cismani nimet, büt barını Allah subhanahu wa ta'ala uşul ayda bergen. Andan sırtkarı İslam tarihini karasak, dünyadagi bolgon büt жақшылыктардын bardығы Ramazanda bolgon. Anan orozo degen ne degenim? Orozo degeni negisi 3 nerseden tıyılı. Jegenden, içkenden tıyılı, jana şahvattan tıyılı. Mına uşunu orozo aytılат. Biz ertemenen keçeyin jegenden, içkenden özümüzü tıyabız, şahvattan tıyabız, uşul orozo. Orozoda başka eşteke talap kılınbaydı. Negizgi nerse uşul mubah bolgon nerseler tıyı salınat. Uşular mubah ele vaktulu bir ay tıyı salınat. Ertemenen fajirdan başlap gün batkanga çeyin özüңdü tıyasın. Mına uşunu orozo dep aytılınat. 3 nerseni niyet menen çoğu tıyууну orozo dep aytılınat. Demek orozonu karaytırgan bolsok, balдар orozodo negizi köp dese kılınbaydı. Maksat orozonuku tıyılуу. Oşun üçün ayatta Allah subhanahu wa ta'ala: Ya eyyuhallezine amanu kutiba aleykumus siyam kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tettekun degen. Ey imandıgılar, sizlerge orozo farz kılındı. Sizlerden murdagı qoomdorgo farz kılgan siyaqtu. Maksatı emne? La'allakum tettekun. Sizler takvaluu boluşuңar üçün. Takva boluş üçün Allah subhanahu wa ta'ala uşul aydı bergen. Musulmanlar takva boluş üçün, Allah'dan korkup yaşaş üçün Allah subhanahu wa ta'ala uşul aydı bergen. Ul aydı takvanın ayı dep aytılınat. Takva ne degeni? Takva degeni Allah'dan korkup günөөдөн sak bolгонду айтылат.
Takvanın manası Allah'tan korkup günөөдөн sak болгонду, өзүнү тыйганды таква деп айтылат. Демек, орозо дагы тыйылуу, таква дагы тыйылуу. Негизги нерсе орозодо ким өзүнү жаман нерселерден, күнөөлөрдөн тыйган болсо, чыныгы орозо кармаган адам ушул. Чыныгы орозонун максаты хасыл кимге болот? Ким ушул айда өзүнү жамандыктан, күнөөлөрдөн тыйган болсо. Ошол адамга машалла Аллах Таалам орозодо берген берекесин баардыгын берет. Ал эми ким орозодо кармай берсе, бирок күнөөнү токтотпосо, күнөөлөрдү кыла берсе, ал адам шариатта орозо кармады дейт. Бирок орозого берилүүчү берекеттерден, рахматтардан, сооптардан кур калышы ыктымалы бар, мүмкүн. Ошондуктан негизги орозонун максаты бул таквалык. Аллах субханава таала баарыбызга таквалык насип кылсын. Ушул орозодо биз таквалыкты үйрөнсөк, калган 12 айдын баарында иншалла таквалуу болуп жашайбыз. Негизги таквалык балдар чоң ибадат. Чоң ибадат. Азыркы учурда адамдар көбүнчө ибадат кылганды жакшы көрөт. Ар дайым сурай берет, кайсы амалды көбүрөөк кылайлык, кантип кылайлык, кайсы амалга көп сооп берилет деп. Бул дагы жакшы нерсе. Бирок андан дагы жакшыраак нерсе бар, ал таквалык. Сен орозодо нафил ибадат кылбасаң дагы, бирок күнөөдөн өзүң сактаган болсоң, сен өтө чоң абисиң. Өтө чоң абисиң. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам астында эки адам зикир кылынат. Зукира инда наби саллаллаху алейхи вассалам ражул бил ибада вал иштихад хадисте келет. Ва зукира ал-ахар бил ра'a. Факала ан-наби саллаллаху алейхи вассалам ла та'дилу бил ра'a. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга алда келип сахабалар айтат: "Я Расулаллах, бир киши бар, көп ибадат кылат, көп намаз окуйт, нафил ибадаттарды кылат. Экинчиси бар, аябай таква. Өзү күнөөлөрдөн сактайт өзүнү" дегенде пайгамбарыбыз айтат: "Ла ту'далу бир ра'a." Таквалыкка эчтеке жетпейт деген. Таквалыкка эчтеке жетпейт деген. Ошондуктан эң негизги нерсе бул таквалуу болушулук. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде худаллил муттакин деп келет. Заликал китаб худаллил муттакин. Бул таква Алладан корккон адамдар үчүн не дейт? Бул жол, көрсөтмө, багыт дейт, хидаят дейт. Ошондуктан орозонун негизги максаты бул таквалуу болушулук. Кимге Аллах Таала орозодо таквалык насип кылган болсо, ал адам иншалла орозонун максатын туура тапты, туура пайдаланды. Ким таквалыкка жетпеген болсо, анда ал адам ачка жүрдү, чаңкап жүрдү, өзүнүн тыйды нафсыны, бирок ахиретте соопко жетишпейт. Негизги Рамазандын максатына жетишпей калат. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерде айткан, Абу Хурайра разыйаллаху анхуга хитап кылып, "Иттакил махарим такун а'бадан нас" деген. Иттакил махарим, харамдардан өзүң сакта, такун а'бадан нас. Адамдардын ичиндеги эң чоң абид болосуң. Эң чоң көп ибадат кылadigan адам качан болосуң? Иттакил махарим. Сен күнөөлөрдөн, харам нерселерден өзүңдү тыйсаң деди. Демек, Рамазанда биз өзүбүздү халал болгон нерседен тыябыз. Эртең менен кечке чейин халал нерселерден, жегенден, ичкенден аялыңа бара албайсың. Бирок ошол учурда харам нерселерден да тыйынабыз. Ал харам болгон нерселер бир гана Рамазан эмес, Рамазандан кийинки айларда дагы тыйып салынган. Ан жыл бою, өмүр бою андан өзүңдү тыясың. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кээ бир хадистерде ким орозо калмаган болсо, мына амалдарды кылбасын деген. Иза кана яуми ахадикум фала ярфус ولا يسخب وإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم. Силердин бирөөңөр орозо кармаса, орозо кармагандан кийин багырбасын, бирөө менен жанжал кылбасын, урушпасын, жаман сөздөрдү, уят сөздөрдү сүйлөбөсүн, бирөө менен урушуп кетсе айтсын: "Мен орозо кармадым, мен орозомду бузбайм" деп айтсын деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Демек, орозо кармаган адам кээде балдар бакырып калат, башка болот. Анын себеби күнүңгү тартип бузулат. Тартип бузулат, убагында тамак жебей каласың, суу ичпей каласың, уйкуң пышпай калат. Андан адам баласы эмне болот? Нервдене баштайт. Анан бирөө менен урушат. Кээ бир адамдар сигарет чегет, сигареттин кумары болот, нас жегет, настын кумары болот. Ошо менен анан үйүндө, ошол жакта жанжал кылат, уруш кылат. Мунун баардыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдын ала эскертип кеткен. Орозо кармагандан кийин сен эми бирөө менен урушпагын, айтышпагын, өзүңдү тыйгын, сабырдуу болгон деген. Сабырдуу болгон деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сабыр кылгын деген. Анан башка хадистерде дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам
Orozo учурунда чакымчылыктан, гыйбаттан, ушактан алыс болгула деген. Кээ бир адамдар бар, орозо кармайт, бирок кечкече гыйбат кылат. Алла өзү сактасын. Кээ бир адамдар орозо кармайт, кечке чейин пайдасыз иш менен алек болот. Кечке чейин интернет чукулайт, телефон чукулайт, сериалдарды көрөт, ошо менен кечке келет дагы орозо кармадым дейт. Же кээ бирлер кечке уктап орозо кармадым дейт. Орозо шариатта болот деп айтабыз, бирок орозонун негизги максатка жетпей калат. Ошондуктан орозо бул өзүбүздү тарбия кыла турган ай, өзүбүздү ислах кыла турган ай, өзүбүздү оңдоп калган жашообузга жакшы ниет менен ымтыла турган жакшы ай мына ушул орозо айы. Аллах субхана ва таала ушул айды бизге насип кылып отурат. Алла таалам жеңил кылган болсун. Эми орозо балдар, орозонун амалдары. Орозодо кылына турган иш эң биринчи саарлык. Сухур деп айтылат. Сухур эрте мененки саарлык бул сүннөт амал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мубарак хадисинде айтат: "Тасаххару фа инна фис-сухури барака." Тасаххару фа инна фис-сухури барака. Саарлык кылгыла, эрте менен тамак жегиле, эрте мененки тамакта береке бар деген. Ошондуктан бул айга келгенде саарлык кылыш керек. Эчтеке жебесең дагы жок дегенде сүннөт ниетинде бир пияла чай, бир пияла суу ичип койсоң жакшы нерсе. Орозодогу биринчи амал саарлык, сухур деп айтылат арабча, саарлык кылуу. Бул дагы сүннөт амалдардан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Эрбас ибн Сария разияллаху анху айтат: "Халумма иля таам, иля сухурил мубарак." Халумма иля сухурил мубарак деген. Чакырган эрте менен кел, берекелүү саарлыкка, сухурга келгин деп Эрбас ибн Сария разияллаху анху чакырган. Ошондуктан эрте мененки вакытта туруп алып саарлык кылуу балдар, бул орозону кармаганга, жакшы кармаганга, күч кубат болгонго, дем болгонго чоң себепкер болот. Бул берекелүү вакыт болот, берекелүү нерсе болот. Ошондуктан курсагыңар ток болсо дагы туруп алып бир пияла суу, бир пияла чай ичип койгон жакшы нерсе. Анан күндүзү орозо кармайбыз. Кармап келгенден кийин ифтар вакыты болот. Ифтар вакыты болгондо шариатта ифтарды тез кылганга, шашылып кылганга буйрат. La yazalu an-nas bi khayr ma'ajjalu al-fitr aw kama qala alayhi as-salatu was-salam. La yazalu an-nas bi khayr ma'ajjalu al-fitr. Adamlar iftарды tez kılsa Allah ар дайым жакшылыктын үстүндө болот деген. Башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Яхуд менен Насара алар кечиктирет. Алар сыяктуу эмес, Рамазандын вакыты бүттү, орозонун оозуңарды ачкыла деген. Иза акбала ал-лайл ва адбара an-nahar faqad aftara as-saim aw kama qala alayhi as-salatu was-salam. Түн кирди, күндүз кетти, эмне болду? Орозо кармаган адамдын оозу ачылды. Оозу ачылды. Ошондуктан календар менен көрүнгөн вакыт өтүлгөндөн кийин ошол вакытта ооз ачабыз. Аны кечиктириштин кажети жок. Караңгы киришин, жарык экен, же жылдыздар көрүнбөй атат, же чымчыктар сайрап атат, сайраган укпай атабыз деген сөздөр болушу мүмкүн эмес. Негизги нерсе биз вакыты кирдиби, ифтардын вакыты болду. Вакыты болду, ифтар кылабыз. Ифтар убагында балдар эки нерсеге эhtимам кылыш керек. Эки нерсеге маани бериш керек. Биринчиси ифтар кылып аткан учурда Алланын неаматтарына шүгүр кылабыз. Экинчи дуа кылабыз. Алланын неаматтарына шүгүр кылабыз. Экинчи эмне кылабыз? Дуа кылабыз. Түшүнүңөрбү? Биринчи дуа кылганда биз эмне деп дуа кылабыз? Аллахумма лака сумту ва аля ризкика афтарту. Я Алла, сенин үчүн орозо кармадым. Сенин рызкың менен ифтар кылып атам. Мен орозомду кабыл кылгын дейбиз. Аллага ушинтип Алладан сурайбыз, дуа кылабыз. Я Алла, сенин үчүн орозо кармадым. Мен орозомду кабыл кылгын дейбиз. Экинчиси Алланын неаматтарын жеп шүгүр кылабыз. Кечке чейин жүрүп, кечке жегенде балдар курсагың ач. Ошондо Аллах берген неаматтын кадырын билесиң. Ошондо сен Аллах берген неаматтын кадырын билесиң. Күнүң тамак жей бересиң, тойсоң да жей бересиң, билбейсиң. Кечке ачка бол, андан кийин тамак жесең, Аллах берген неаматтын кадыры ошондо билинет. Ошол Алла берген халал тамактарды жеп шүгүр кылуу балдар, бул дагы чоң ибадат. Ачка жүрүү да чоң ибадат. Ошондой эле халал тамакты жеп шүгүр кылуу бул да ибадат. Кечке чейин жүрдүң, ачка, Алла Тааланын ибадатын кабыл кылсын, соон берет. Кечинде халал рызкы менен курсагын тойгозуп жедиң, бул дагы ибадат. Шүгүр дагы ибадат, орозо дагы ибадат, сабыр дагы ибадат. Бүт бардыгы ибадат.
oroza учурунда, iftar учурунда дуа кылабыз. Экинчисинде şükür kılabız Allah'ın berген nimetlerine. Жана ошол убакытта дагы бир маселе бар. Башкаларга дагы ооз ачтырганга аракет кылыш керек. Man fattara fihi saiman hadiste kelет. Kim ошол убайда бирөөдө ооз ачтырган болсо, анын соогу дагы толук ага берилет. Андан сырткары күнөөлөрү кечирилет. Алла Таалам бейиши киргизет дейт. Демек, ооз ачырдың, ошонун соогунда алдың розосунун, ошол эле учурда күнөөң да кечирилип атат. Жана Алла Таалам бейишке да киргиземин дейт. Ошондуктан өзүң эле оозуңду ачпастан башкаларга дагы ооз ачтырганга эhtимам кылыш керек. Ал эми сахабалар сурашканда, я Расулалла, баарыбыз эле тамак берген кадыр эмеспиз. Колубуз жука бере албайбыз дегенде, бир уттам суу берсең дагы, бир пияла чай берсең дагы, же бир пияла сүт берсең дагы ошонун соогун аласың деген. Ифтар кылууда балдар бирөөнүн курсагынын тойгозуу шарт эмес. Ифтар деген ооз ачса болду. Bir kurma verdin, oğuzunu açıp aldı. Oşo soğup da alıveresin. Soğup da alıveresin. Alemi toygozup tamak verdin. Toygozup tamak verdin, anda ağa özgöçe soğup verilet. Anda hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kim biröөнүн kursağının toygozgan bolsa, Allah Taala al menin Peygamber aytat, men Havuz Kavsardan su iç beremin deyit. Al sudu içkenden keyin beyişke kirgenge çeyin eç kaçan al çankabayt deyit. La yaz'amu ba'dahu hatta yadkhulal cennet. Aw kema qala alayhi salatu vesselam. Oşonduktan eger mümkün bolsa toygozu tamak ber, kolundan kelbese bir uttam su berseň dagы inşallah iftardan soğuğunu alasın. Oşol iftar kılgandagı beretigen soğuktorun bardığını sana Allah Taalam beret. Demek iftar uçurunda birinci kıladigan nesi oğuz erterek açabız vakti kirgende. Ekinci duanı okuyubuz. Üçüncüsü şükür kılabız. Allah'ın nimetlerine şükür kılabız. Jana kolubuzdan kelse başkalarga dagı iftar kılganga jardam berебиз. İftar kılıp alарды dagı oğuz açkanaga sebep bolaylık, sebepkер bolaylık. Andan keyin ki mesele Ramazandın ayında iftar kılıp alıp durup, oğuz açıp durup ballar andan şamda okugan afzal. Sebep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ta'cil iftar, iftardı oğuzunu erterek açıkla degen hüküm kılgan. Oşonduktan birinci oğuzumdu açıp al, andan keyin şam namazını oku, mağrib namazını oku. Mağrib namazını cemaat bilen okuyubuz. Cemaat bilen okuyubuz. Andan keyin Allah subhanahu wa taala ulayga gündüzü günü Ramazanda oroza karmaganga buyurgan, jana tünü menen ibadat kılganga da buyurgan. Tündün da ibadatları var. Ana hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Men sama Ramazana imanan ve ihtisaban, gufira lehu ma taqaddama min zenbihi. Ve men qama Ramazana imanan ve ihtisaban, gufira lehu ma taqaddama min zenbihi." Ev kema qala aleyhi salatu vesselam. Kim Ramazan ayında iman menen Allah'tan soğuptu ümit kılıp oroza karmasa aldığını bardık günahları keçirilet deydi. Oşonda ile kim oroza ayında tünü menen turup iman keltirip tünü menen ibadat kılsa Allah Taala anındagı büt bardık günahlarını keçiret degen. Kıyamul leyl. Tünkü ibadatlarda kıyamul leyl deydi. Kıyamul leyl degende tünü turu ballar. Bunda iki ibadat var ballar. Birincisi taravih namazı, ikincisi tahajjud namazı. Çünkü oğuz açkandan keyin oroza kalmagan adam iki ibadat bilen alek boluş gerek köbürök. Birincisi neken? Taravih namazı. İkincisi tahajjud namazı. Taravih namazı kuftandan keyin, kuftan okulat, andan keyin 2 reket sünnet okulat, andan keyin 20 reket. 20 reket cemaat bilen okulat. Bu sünnet-i muakkada. Bunların sünnet-i muakkada qaribul vücub bizim mazhabda 20 hareket okulat ballar. 20 hareketli okuşluk sünnet. Jana oşol Ramazan ayında taravihte bir jolu Kur'an okuş, hatım kılışlık bul dağı sünnet. Taravih de okuluş gerek, taravih menen koşu Kur'an-ı Kerim de okuluş gerek. Demek taravihge de ihtimam kılış gerek. Taravihde 30 gün toluk okuysun. Kur'an okup bitkenden keyin taravihini taşlap koyboş gerek. Taravih özünçe sünnet ballar. Kur'an-ı Kerim'de hatım kılıp özünçe sünnet. Kebir adamlar oylayt, Kur'an hatım bolsa boldu deyip dagın 3 günde 4 günde hatım kılıp keyin taravih okup koyat. Al to'g'ri emas. Hatım kılıp özünçe mesele, taravihin okuşluk özünçe mesele. Tushundinglarmi? Oşonduktan Ramazan kelgende Kur'an'da hatım kılganga hareket kılış gerek. Andan sırtqari
Ar dayım 30 gün cemaat menen 20 reket tarawih okuganга dagы ihtimam kılış gerek. Aga dagı hareket kılış gerek. Sebebi bul dagı sünnet-i muakkada vücub kaçakın amal. Tarawihden keyin erte menen suhurdun aslında tahajjud namazı var. Tahajjud namazı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köpünçe 8 rekat okugan. Ma kana yazidu fi Ramazan ve la fi gayrihi ala 11 rak'ah. Yusalli 4 fela tes'al an husnihinne ve tulihinne. Sümme yusalli 4 fela tes'al an husnihinne ve tulihinne. Peygamberimizin namazını Ayşe nevi aytat radıyallahu anha. Peygamber Ramazandan başka aylarda dagı ar dayım 11 rekat namaz okugan deydi. Oşonun 3 reketi bitirip bolgon, 8 reketi ne bolgon? Tahajjud namazı bolgon. Aybay uzun okugan. Anın uzunluğu şunday bolgon. Fala tes'al an husnihinne ve tulihinne. Uzunluğunu aybay çıraylı okuganını surabayla koy deydi. Hem anday kılıp okuy albaysanar degen. Demek tarawihten başka tarawih okuyup jatып alбастан suhurdun aslında etiben o japkanın aslında çok degende 4 reket, 8 reket, 10 reket ne okuş gerek? Tahajjud namazı okuş gerek. Bul dagı Ramazandagı amallarga kiret balдар. Bul dagı Ramazandagı amallar. Anan tahajjud namazında dagı bergi tarawih namazında dagı köprek Kur'an okuş gerek. Qiyamul layl degen turu degen söz. Turu kaçan bolot? Turu kıraat uzun bolsa. Kıraat kaçan uzun bolot? Biz Kur'an köp okusak. Oşon üçün köp uzun turup putlar kıynalıp talıp ketkeni bu jakşı nerse. Oşunu qiyamul layl dep aytılат. Özünçe okuganыңda tahajjud namazlarında uzun okuyup qiyamul layl kılayber. Allah subhanahu wa taala inşallah qiyamul layl'din, tarawihdin jana oşondoy ele nenin tahajjudundan soğunu beret inşallah. Bul günümdük kıla turgan Ramazandagı amallar bolat balдар. Anan Ramazandın ahırgı 10 günü gelgende dagı özgöçö. Ramazandın ahırgı 10 günü özgöçö amal. Hadiste gelet Ayşe nevzen rivayet boluş gerek radıyallahu anh aytat. Ahırgı günü kirgende iza dakhalal ashr şadda mi'zara ve ahya leyla ve ayqaza ahla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahırgı 10 gün kirgende belini beken baylaytıyla. Şadda mi'zara belini beken baylaytı ibadat kılayın dep. Ve ahya leyla tünümeni uktabaytıyla. Ve ayqaza ahla üblesinde yoğotuyla. Peygamberimizin negisi sünnet tarikası ballar. Ramazandan başka uçurlarda tünü uktagandagın, turgandagın. Tüm boyu ar dayım uktabasına ibadat kılgan emes. Uktaydıgan uçurda uktagan, turbal ibadatta kılgan, kayra uktagan, kayra ukturgan, şunday ibadat kılgan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biroq Ramazanга gelgende, ahırgı 10 gün gelgende Peygamberimiz ahırgı 10 gün uktagan emes. Şadda mi'zara ve ahya leyla. Ve ahya leyla degen oşol. Uktabastan turup 10 gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kılgan? İbadat kılgan ballar. 10 gün ibadat kılgan, anan üy bilösünde koygutkun. Ve ayqaza ahla. Demek ahırgı 10 günde uktabastan turup ibadat kılgan jakşı nerse. Biroq eger de uktab kıynala turgan bolsoň, anda tak gündörü uktabada kılamalar. Tak gündörü. Jup gündörü uktab, tak gündörü Laylatul Kadr'da izlep, oşon negizinde uktabastan ibadat kılıp çık deydi. Demek ahırgı 10 gün kirgende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir özgöçe ibadatı ne bolgan eken ibadatка beken bolgon, uktabastan turup ibadat kılgan sallallahu aleyhi ve sellem. Andan sıtkары uşul ahırgı 10 günde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ar dayım etikafta bolgan. Etikaf degeni oşol ahırgı 10 günde sünnet buldagı sünnet muakkada alal kifaya etikaf kılınat. Cami meçitlerinde 5 vakit namaz okulgan meçitke barıp üyden üzülüp gelip meçitte 10 gün ibadat kılınat. Etikaftın manası büt barından üzülüp Allah menen baylanışat. Etikafta bir meçite gelip toptolup alıp barın ele baragıday süleşe versen, kayrılı internetinle telefonu çukulay versen al etikaf emes. Etikaf degen habsu fil mescid. Meçite turasın, büt bardık mahluktan üzgülüp bir gana sen jana Allah. Usul etikaf bolat. Al-mu'takif ya'takifu zunub. Mu'takif günahlardan özü saktayıp tiyat deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oşon üçün Ramazan'da dağı bir amal, bunu etikaf amalı var. Meçitke barıp alıp 10 gün sünnet tarikası oşol, 10 gün meçitte etikaf kılasınız.
Bir gana insan takazası menen gana çıksan bolot, daratка gana çıksan bolot, kalgan uçurda meşten çıkmazsan, meştin içinde, meştin tegedeginde жүрüp ibadat kılasın. Bul dagı çoğun ibadat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kalgan sünnet, muakked alel kifaya. Bu kadar ihtimam kılış gerek. Andan keyin ahir gündün 10. gündün özgöcü fazileti usul Leylatul Kadr usul ahir 10 günde bolat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem taharrav fi ashril awahir degen. Ahirgi 10 günde izlegile degen. Rivayetlarda balдар köpünçe rivayetlarda 27'si dep kelet. Ahirgi 27'si dep. Biroq bul yaqini emes balдар. Yaqini emes. Ulamalar aytat bul özgörüp turat deydi. Mınау жылы 27'si bolsa, keyingi жылы 25'inde, 23'ünde, 21'inde, 29'unda her türlü boluşu mümkün. Oşun üçün bir gana 27'si emes, ahirgi 10 gündün tak gündörü 21'i, 23'ü, 5'i, 7'si, 9'u bardığında uktabastan turup kim Leylatul Kadr'ı izlegen bolsa inşallah ibadat kılıp Allah subhanahu wa ta'ala inşallah Leylatul Kadr'a tawfik beret. Allah ta'alam ne kılat? Leylatul Kadr'ın sawabını beret. Leylatul Kadr'ın sawabını Allah ta'ala özü Kur'an'da aytkan. Al 1000 aydan jakşı degen. 1000 ay degeni 83 yıl 4 ay. 83 yıl 4 ay sen bolosunbu, bolboysunbu, jaşaysınbu, oşonçu ibadat kıla alasınbu, kılbaysınbu Allah bilet ana. Allah bilet. Biroq bir kündele, bir tündele Allah Taala oşonço sowapты beret. Oşon üçün biraz çydap koysa bolat. Çydap, oşo kündörü jakşı amaldарды atkарып koysa, inşallah kimdin ibadatı oşol küngө dal kelip kalsa, duası kabul bolsa, Allah subhanahu wa taala 1000 aydın sowabını beret. 1000 aydan jakşıraak dep atat. Bul emi 83 yıl 4 ay bul 1000 aydır. Hayır degen andan jakşıraak degen söz. Andan jakşıraak kança beret, kança ay beret, Allah subhanahu wa taala özü bilet ballar. Andan keyin ahirgi 10 gündün en ahirgi günü bul ayet günün keçesi. Ayet günün keçesi dagın ballar öte ıyık keçe. Hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Ramazanın ahirinde Allah Taala ümmetlerini keçiret degen. Degende sahabalar aytışlayt, ya Resulallah, al tün Leylatul Kadr tünü bolaw degende jok degen. İnnemâ yuvaffa acrul amilin iza qadaw amalahum. Peygamber aytkan, kim iştegen bolsa işinin akısını ahırında alat degen. Bir ay işledin, bir ay Allah'dan keçirim suradın, oşol bir aydın akısını Allah Taala ahir günü beret. Andan sırtkары Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orozoda 4 amalga köpürөөк targip bergen. Birincisi kelime-i şehadat. İman kelimesini көп aytыла degen. İkincisi istiğfar көп kıla degen. İstiğfar көп aytıp, kelime-i şehadatı көп aytıp, iman kelimesini aytıp, Rabbingерди razı kılasыңар degen. Rabbingерди razı kılasыңар. Ekin neseni көп suragıla degen. Beyiş menen dozok. Beyişti suragıla, dozoktan Allah Taala saktagın dep, tanak dilegile, saktangıla degen. Demek, uşul ayda balдар dagı özgöçө amal neken, жүрgöndө turganda zikirleri көп kılış gerek. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, la ilahe illallah kelimesi, anan istiğfarda, estağfirullah, atubu ileyh, tawbalar büt bardığı. Oşolle uçurda dagı bir amal, ya Allah beyişingdi nasip kıl deş gerek. Bul ayda beyiş suratıgan ay. Allahumma inna nes'aluka rizaka vel cenne ve na'uzu bika min sakhatika ven nar. Allahumma inna nes'aluka rizaka vel cenne ve na'uzu bika min sakhatika ven nar. Ya Allah biz senin beyişingdi, senin razı boluşuңdu suraybız. Senden biz dozokton otuna saktagaның tileybiz dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köp suragıla degen. Oşonduktan dualarımızın köbüsü boluş gerek. Ya Allah beyişing nasip kıl, didarың nasip kıl, yüzüңnü көрсөткün, meni keçirgin dep, jana dozogунан saktagın deybiz. Jana жүрgöndө turganda tilibиz менен, жүрөгүбүz менен ар дайым zikrullah'ta arek boluş gerek. Ayyekuna lisanaka ratban min zikrillah. Ar dayım tilibиz zikir menен maşgul bolsun. Жүрgöndө, jatkanda, turganda ne kılaylık? Zikirler menен alek bolaylık. Andan keyingi dagı bir amal vallar Ramazandagı özgöçe amal bu Kur'an'ın ayı. Kur'an'a köp ihtimam kılış gerek. Mümkün boluşunca köpürөөк vakitni Kur'an'a veriş gerek. Sebebi Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala "Şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an" degen. Bu ayda Kur'an düşkön degen.
Bul Kur'an'ın ayı. Oşonduktan ilgergi sahabalar, andan keyingi salaf-ı salihin Ramazan ayı degende Kur'an ayı dep düşüngөн. Oşoga Kur'an ayı gelip kaldı inşallah. Kur'an'da bir gana taravih emas, taravihten başka uçurlarda dagın jatkanda, turganda har dayım Kur'an'ı köpөйтөйлү. Жок дегенде окуй албайм деген адам бир жолу катым кылсын орозодо. Бул эң азы. Канча көп болсо ошончо жакшы. Карыларга мүмкүн болушунча бир күндө, 2 күндө, 3 күндө катым кыла берген жакшы нерсе. Намаздан башка учурларда дагы Кур'ан көп окуйлуп, бул Кур'андын айы. Кур'ан канчалык көп окусак, Аллах субханаху ва таала ошончолук бизге соопту көп берет. Андан кийин бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен салима Рамазан, салимат кулла сана." Салимат сана. Ау кама кала алейхи салату ва салам. Ким Рамазанды эсен аман, жакшылык менен тутуп алса, анын калган айлары дагы бардыгы жакшы болот деген. Ошондуктан бул айды биз жакшылык менен, күнөөдөн өзүбүздү тыйып, жакшы амалдарды кылып, азыркы айткан амалдарды баарын аткарып Рамазанды кармасак, Аллах субханаху ва таала калган 11 айды дагы ошондой жакшылык менен өткөзгөнгө товфик берет. Ошондуктан бул ай калган айларга балдар себепчи болот. Уктап өткөзбөстөн жакшы амалдар менен өткөзгөнгө Аллах таалам баарыбызга товфик берсин. Амалдарды кыскача айтып кетейlik. Эң биринчи эмне экен? Сухур, саарлык кылыш керек, береке бар. Жок дегенде суу ичип кой. Андан кийин не болду? Ифтарлык кылабыз. Ифтарды күн батканда, календарь менен вакыт келгенде ачышкан афзел. Андан кийин не кылабыз? İftarda dua kılabız. Allahümme leke sumtu ve ala rizqika aftartu. Allah'ın bergen nimetlerine şükür kılabız. Andan keyin andan keyin ne kılabız? Kıyamul leyl. Kıyamul leylde tehaccud, anan taravih. Taravih, anan tehaccud. Anan işyada namazı da var. Andan keyin ahırgı 10 gününde özgöçe amaldar. Alarda birinci ne eken? Etikaf. Andan keyin Kadir keçesi, andan keyin ayttın ahırkı günleri. Düşünüyorsunuz mu? Bularga ehtimam kılış gerek. Andan sırtkarı, Ramazanda köpürөөк amal kılatınız kaysa amallar? İstiğfar, toba, dağın? Anan? Takvaçılık. Anan? Kur'an-ı Kerim'deki oku. Uşul amallar ballar, yazıp algıla. Bul ma'mulatur Ramazan deydi. Ramazandagı amal kılatıgan işler. Bulardı takay atkargıla. Ar dayım yaşoğun uşunday olsa inşallah yılına Allah Teala'nın bergen Ramazandı tuğra paydalandı dep düşünüyorlar inşallah. Azır elemez medreseden ketkenden keyin dagın ar dayım ölgөнгө чейин ma'mulat uşul bolsun. Atkarasыңarбы inşallah? Dayarsыңарбы? Subhanakallahumma bihamdika aşhadu en la ilahe illa ente estağfiruke. Allahümme taqabbal minna.